هجم ألمانيا بجار دورتموند باريزر حسين نعسو عندما دسته ياسایی یا کردی میوانه منه هم مافناسه همجی افوکاتا که حسین بخیراتی قالك مثلا أنا براستي بورا قلتو بيش كرن وكا مافناسين كرد حقوق ناسين كرد افوكاتين كرد لأوروبا دمينن نقولكم من برسكر وجمراتي قلتن هجمارة هاري مزن يا باريزان لأوروبا براستي كردن يعني كوتش باربنا هونن يعني مثلا أو كوتش بارين كوج تركي تين فاقراندن دري باب السلامة وباب الهوا راتينا فاقراندن ياكل علي إدلبيك علي عزازية قالك هس وان تينا قرتن جبو سربس بين بردان فدية برج وان تينا خواستن هون وان دوسيان جي دشوبينن يعني للدرفة لتدزقاهي ناف دولتي قلي دكن قلي ناكن لدجي آليين بيوانديدار لسوري سپاس كك دلبخين سپاس بوتا وجبوتا مشوان نرداو براستي كك دلبخين عزاز يك جدفرين سدان سالا دقل عفرين د جیرانتیه دا و تقمداشه هفته دا ام بهار دجین لی مخابن نها بیه یک جداورن تیرور لدر حق ملت عفرین دکه او کسین هیرو ترکیه او خبرن ترکیه در دخینه ترکیه در دخینه برای واند ده سوریه مخابن یان دریا سلام دا یان دریا باب الهورا در دخینه و هر دجی دبن کنترولا هزن بسر اپوزیسیون سوریه وانه هزن چکدارین تروریست دارم دمه زادبن کردن اوناش خارا دخوازن بکار بینن و هرا بخوازن باچا بخوازن فدیه بخوازن اول نه حاله یکیش بری و همه بچند روزا محمد حسین بکر شهید کرد بن اشکنجه دا پشت ساله که لبا هیئت تحریر شام بی لادلبه جبرگو روشا وان آبوری خراب بی خودی نکاری بی فدیه بدان او كشتن دبن اشكنجه دا وينه ويج وانا برايكرن افنا حاله كي افنا حالنا همو مرادستي رخصتن ما في مروفا كرنا چه كوميتا ليكولين بيا تايبات بسبيره و يانجي كونساي ما في مروفا بيانجي رخصتنا ميكانيزم بآلي اثر بخا او جي ابسر كونساي ما في مروفا افنا حرسه رخصتن ما في مروفا براستي نجارك مديتنا بيتري چهار جرا مديتن دقل وان را چكري و تكري مي روجانا جي دقل وان هنا هما هفته في هيفه لباجار كلنا ديتنك ما كوميتا ليكولين بسر طيبات بسوريا يا بسر كونساي ما في مروفا را ما تشيكر و ديتنك جيل برلين دقل وان ما تشيكر دقل قال لك شهود وقت بيجم شهود مجموعة تقديم كرن او كسنه خديه وان هاتنا كشتن يا دبن اشكنجه دا هاتنا اشكنجه كرن يا هاتنا رافاندن يا هاتنا تعذيب كرن اونا ما شهود جوانا تقديم كر همو قلتنا دوانجي پسند كرن و خطر هيا كو هجمارة كدن يا زيداج كردانج تركي ورم وگراندن وقت دبيجي مثلا دو دريان راتينا وگراندن او هر دو دريج بنده سي چکداران دانه و بيگمان بخازينا خاصي خطر لسر جيانا وان چيد با امکانه کیا یعنی آلترناتیو کیا جبوکو ریل بر و گراندن وان وارا گرتن کوچبرین کرد کل ترکی دمینن ديك اكتب بخين طان هاد تشتنيه يعني مرا جرك اشكره بيجي يعني باندورا او رخصتن ما في مروفان لسات تركيا تبيجي باندورا وان نها هي تنايه يعني براستي وان بخاجي قلت جبرجو قد خيا وان دربازي ناف دفرن دبن كنترولا تركيا رابه تركيا دافيد قد خيا ودان درباز وان قال لك بخاجي قلتي ما تباندور وان نها ايني لسر تركيا تنا د بشروجا دا ممكن هبه لتبيوه اف راپورتا همو امرادستی وان دكون عم دخازن زختر سر تركيا بكله تركيا وقت خويا كرن دولتك لدرجه عرف عادات وقانون دولتي وقت بعربي بيجي دوله مارقه على القانون كك دلبخين براستي يعني قهناد ان اوروبا نها قهناد ان اوروبا ونا دولتين دردوره وين عربي بن حتى نهايه جارا خال وقت بين التاريخ امريكا جدخه روسيا جدخه لی حتی کجان دمی ام نزارن اکید بردوام ناکه به فرنگی لی حتی کجان دمی ام نزارن لی نها از بیجم اما وی راپورا بگینه رخصتن ما في مروفان اوائل ضغط که لسر ترکیه چیکن و راوستنن باوریا مدا زحمت او رخصتن کاک حسین او رخصتن ما في مروفان لاوروبا تزانم يعني رخصتن
تهزك وانا تنفيذيا جي بي جي كار تنيا لبيجو من رابورتين وان قال لك جرينجن بتايبتي رابورتا امنستي انترناسيونال رابورتا هيومن رايتس واتش كو دنيا يعني ولات قال لك جديد جرين وان رابورتان بن بيكرني كل عفني تشيد بن دنافا رابورتين وان هردو دزگاه ناف دولتي دا جه گرتنه او هردو دزگاه مزن آگاهداری روش عفرینه بله هما جبری و چند هیوارا پورا کمیتا لیکولینه یا تایبت به صورت در حق صورت توایی و در حق عفرین ممکنه بهتر لسر روشا عفرین اخوی بی طبعا او راپورا نل گوری دلی مدخواست بول لی تشتن دوان ده هاتبی تشتن ارینی بین تشتن ده پیشروج ده مراکانه و کاربین لدیجی دولت ترکی وک تشتل عفرین دبه بناف قریبی توان شر توان دیجی مروفاتی دبه ادخوازم تشتکی بینم زمان بخوین ام وقت دستایی یاسایی بلکی مرخستنا کردی یکی ما پروتوکولک ریکوتنک لگل رخصتنا ميكانيزم بآلي وسربخا في رد منظمة الآلية المحايدة المستقلة أوجي بسر كونسايا ما في مروفا بشتي دحظة حفظة أوجي هات تشيكرن كارو باروي تنه بلغترنا توانن شرط توانن وقت بين جرائم خطيرة في رد بجمع عربي تمركرنا دوكيومنتا جبرا دستي دادگاه ده پیشروج ده بکه ملگل وان ریکوتنک امضا کرد بسروکا و میشل پاشیله اهمو دوكيومنت الباما هنا مر دستي وان كر حق دوان في دوكيومنتات بكاربينه ده بيشروج ده لفيش دادگهن تشي نتويبن يا دولتي بن دجي دولتات تركيا جبو ورد دادگه كرن اتلجي ده بيجم كك دل بخين هم في نختار خاصم بيجم تركيا نها تكلين وي دولتي ممكنه و باريس جبو دادگاه لدجي وين نتشنبن او ناندام دادگاه توان الشر دا لد پیشروج دا هیرو به سبب ور دادگاه کردن جبرگو او توان الشر و توان دج مروتیه یعنی دبر عفرین دبن تجاری وقت سرور در باز به باندورا ول سرتنه جبرگو عربي دبجن جرا لا تسخط بالتقادم پاريزر حسين نعسو اندام دسته یاسایی کردی ج آلمانی بجار دورتموند. گلکس باس.